لقادا شیخ سیدا دیاربکر مهریجان ماسین بهرارش حمسی و بشتاریه که گرسه هات لدارخستن مهریجان به شیاره گوونجی هورونجی یمنه و بچالکین فولکلوری کنسرت و خوارنا ماسیان بریواچو قایمقام سوره که هم وقت قایم شهرداری سوره عبدالله چیفچی آنی زمان که لدارخستن وان مهریجان نشانه آرامی اولهیا جواکیه و خواستنه به مهریجانه نشان بدن که همو چاند و جداهین لترکیه جی نشانه این پیکوژیانه نه سوریل چمیز نافچه سوره به قدیمی خواه و پیکوژیانا چاند باوری و ناستامین جدا تیناسین اوزانین لوماجی خالک طایبت که سو سه شهرستانی لی درباس بونه لترکیه ایدی روشک آشتیانه و آرام هیا و امجو دخوازن چاند پیکوژیانی گشت بکن میرو لوه داره شاهیا ماسیم بهرارش چکر امل نافچه و اوفا ترابزونه جی مهریجانا جگر دیاربکر لدار بخن و دولمندین خواه پارو بکن. پارێزگارê Diyarbekirê Munîr Karaloğlu jî daxuyand ku ew hewl didin ku bajarê Diyarbekirê bi şahî û rûyê xwe yê qedîm û dewlemend bênasîn. Loma jî li darxistina çalekiyên wiha girîng nerxan. Şaredarê Ofa navçeya Trabzonê Salim Salih Sarı Ağaoğlu jî şanaziya xwe ji bo hatina Diyarbekirê ragihand û anî ziman ku dê peywendiyên xwe zêdetir bi pêşî bixin. Burada Sur halkıyla, Diyarbakırlılarla buluşma. Ez bahatina Diyarbakır'e gellek şanazım. U spasya Parêzgarê Diyarbakırê û Qaymakamê Sûrê dikim. Em dixwazin çanda aştî û biratiyê, çanda pêkvejiyanê li welatê me belav bibe. Ev mihrican jî numuneyek e. û ez bawerim em ê bi xurtkirina pêwendiyên xwe çanda pêkvejiyanê bi cîb bikin. Mihrican bi beşdariyeke girsey û taybet jî Ciwan û zarokan geş bû. Akademisyen û muxtarê li gundekî Diyarbekirê Hakan Güzelsoy jî balêkişand ku govend û horon, Lêstika Kurdan û Lêstika Behra Reş bûne şiyarên festîvalê û vî rengî çand û folklora Kurdî jî dikare xwe zêdetir bide nasîn. Di ser festîvalekî wîsa diyarek û demê kem da û hetana gelek tiş hatine guhertin. Di vê guhertina tê nîşankirin govend neha halay di resmî da di fermî da hatiye qabûlkirin. Rastî tiştê mezin xweşin pêşniyarê wî jî gelekin kemasî wî jî hene. Me dixwest îro ev do li gel hemsî xwarinekî ê behreyek û di Behra Reş de taybet e. Li vir tê naskirina festîvalê dibe me dixwest tenişta wî li kêleka wî cîger ji mêlak jî hebûna bes muhafizê walî Diyarbekir îxbarekî xeberekî mîzgîn da me kul Behra Reş da navçeya Ofê da jî ew ê festîvala cîgerê mêlakê çêbe. Mihrican piştî axaftinan bi gerandina govend û horonê û pêşkêşkirina muzîkê berdewam kir. Piştî xwarina masiyan jî xilas bû. Sidiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.